A čekaj, vi ste, gospođo, prije godinu dana izgubili muža. Jeste. Jeste. 9 mjeseci bilo kad se kuća zapala. A nekako se sve, jel, u to vrijeme? Odjedanput sve. Sve. Tužna priča starice Zinke Pilavđija iz Zenice odvija se kada joj u godinu dana umire suprug i sin. Poslije toga joj izbija požar u domu i uništava sve jednu uspomenu, dragocjenosti stvari, pa i novac koji je skupljala za ljude u potrebi. Naša Zinka je humanitarac i voli pomoć. Ona nije ostala sama u svome belaju. Predsjednik mjesne zajednice Trgovišće, Muco Almir, joj uskače u pomoć svjestan njene tegobe. Angažuje se i daje Zinkin problem u javnost, nakon čega se narod odaziva i pomoć dolazi sa svih strana. Kroz 30 dana komšije, sugrađani i drugi ljudi su Zinki renovirali i adaptirali kuću. Ona sada živi u potpuno adaptiranoj kući, ali samoća i bol za sinom i suprugom je teška svakim danom. Od čega bi krenuli? Od čega god krenete, ja sam, hvala Bogu, svojoj sad kući 2. novembra se desila ta nesreća u 4 sata popodne. Grozno je bilo, sve je izgorilo, sve što je bilo u kući. To je sve. ova kuća, je li sad gdje Ova kuća jeste sada, sad unite pa vidite. To su dobre komšije, dobri ljudi, sredili. Almir je najviše pomogao iz mjesne zajednice. Almir, predsjednik mjesne zajednice. Predsjednik mjesne zajednice. On je 10 dana, nije se smirivo. Smirivo se nije. Ja sam bila ovdje u komšija. Kod Zoran se zove i Mirjana. Dobro. Oni su u Holandiji. Nazvali su ovdje dole Kenu, komšiju. Kod njih sam 2 noći noćila. I onda su rekli da promijenimo bravu, da budemo u njihovoj kući, dok se kod mene ne sredi, ali eto, hvala Bogu, za mjesec dana se sve sredilo. Sve se namirilo, jel? Sa svih strana mi je svijet pomagao. Ostala sam sama. Sad će godina dana drugoga da mi je muž umru. A čekaj, vi ste, gospođo, prije godinu dana izgubili muža. Jeste. 9 mjeseci bilo kad se kuća zapala. A nekako se sve, jel, u to vrijeme? Odjedanput sve. Pa evo kako sada Onda živi? sam i sina izgubila, 52 godine imao, 10 godina je već, 14. februara. Ostala Sad ste sam sami, jel tako? Potpuno sam sama. Ali imam take komšije kao da sam i porodila svi. Vjerujte. Neđad, ovdje dole, Deno, Mubera, Keno, njegova supruga, Tađana. Ne znam. Sve sam izgubila bila. Sve, samo ovo je ovako što je bilo na meni. Kad sam otvorila kuću, kad mi se od tamo pojavio crni dim, samo sam se zadrala Keno. Poslije zuma. Bilo je bitno samo živu glavu izvući, jel da? Pa dobro, eto. Vjerujte da mi je bilo svejedno. Živili smo fino, stvarno. Radila sam, eto, 94. sam penzionisana, radila sam u domu penzionera. I dođe ovaj prokleti rat, zarati se. Koji je sve ostavio bez ižišta. Ja sam ostala s tim mužem. Onda sam poslije izišla 18. septembra 1993. Izišla sam iz Jajca. Morala sam. Jer svaki dan jedna porodica se ubije ili siluju ili... Toga sam se najviše bojala. Najviše, ali eto, dobro sam prošla. Nije me niko dirao. Pošto mi je taj muž bio stvarno poštovan u Jajcu. Bio je dobar fudbaler. Pošten je bio čovjek, stvarno, i onda i sin mi je taj bio isto fin, pošten. Bio je oženjen, razveo se,
tako da je. Kad dolazite u Zenicu? Ima 20 godina da smo došli ovdje. Kupili ste ovdje kuću? Jest, ovdje kućicu bile 2 sobe samo. Aha. I uzeli smo to ovdje i on je ovo sve radio. Renovirali, Sve, radili. sve. Krenuo se novi život neki, jel? Krenuo, lijepo, isto i ovdje bilo. Ali ja kažem, vidite vi te ljudske sudbine kakve su. Da mi je neko rekao kad sam braći gore prolazila, da mi je neko rekao ti ćeš u onom brdu živjeti, završit ćeš tu. Grozno je. Vjerujte da je grozno. Ali eto, fino mi je bilo, taj muž dok je bio i fino nam je bilo. Lijepo, jednostavno. Sa svakim sam se pazila, upoznala. Sa svakim. Stvarno sam, što se tiče toga, volim sa svakim fino. Jednostavno. Duševno sam dobra osoba. Primijeti se to. Duševno sam dobra osoba. Ne mogu ja gledati da neko nema. Evo ovi mačići, ja prvo njih nahranim ujutru kad ustanem, pa ja onda drugo sve obavljam. Ja kažem da mi dragi Allah dadne sam da umrem na nogama. Da ne panem nikome na hizmet, evo vidite da nema. Evo vidite, sama sam po cijeli dan. Nema, slabo. Boga mi, svak ima svoje obaveze, svak dođe i ode. Imam ja fine komšije, ja ne mogu reći, divne komšije. Da, ali svako ima svoj pravac. Svak ima svoj život, ali su stvarno, ja nemam riječi nemam. Ovaj Almir, ja u životu boljeg čovjeka nisam srela, ja sam njega prvi put vidjela i upoznala, ali to je nešto, ne znam. Ne. I kažu da se tako za svakoga bori. On je 10 dana leto. Da ste vi ovo vidjeli. Kad je došao na inspektor dole gdje sam spavala kod komšija, kaže on meni nemojte gore ići. Preko moram otići da vidim, nemate šta vidjeti. Izgorjelo sve. To je, ja ne znam, kako onako. To se stopilo sve. A dobro, od čega je nastao požar? Od svijeće. Od svijeće? Pa zapalila ja, eto, za svi svijet je zapalila, tom mužu i tom svom sinu. Aha. Ali vjerujte da je tako svijećica gore. Ništa, ona je bila dogorila. I curca je došla, zovete, kaže mama na kafu, kao da me neko istjera iz kuće. Ma kao da me neko izgura iz kuće. Ili je to tako moralo biti, ja ne znam, to meni ne ide nikako u glavu. I eto, sjedla sam 2-3 sata kod njih i ja hoću ići. Kad sam otkućala vrata, imala sam šta vidjeti. To nije ni plamen, nego nekakav gusti dim crni. To je bilo užasno. Užasno. Keno, ja se zadarala. Doleti Keno, doleti Iđana, doletiše. Nema, odjedanput se skupi sve. Zove mi Ernu. Aha. I on je onda zvao vatrogasce. Došli su vatrogasci, milicija i policija je dežurala. Odmah su, kad su pogasili, metli su traku da ne smije niko prići. Tako da, onda je taj Zoran meni, eto, dali su mi, tamo sam bila mjesec dana u njihovoj kući. Bog im dragi dao to. Ja ne znam kako tim ljudima da se odušim. Ja ne znam, nemam riječi, ne znam kako da im se odužim. Ne znam. Ovo su ugas. Evo, unišla je i maca u kuću. Svi su bili, ovi prozori su bili izbijeni, svi. To je strašno bilo. Nijednog prozora nije bilo u kući. Nijednoga. Sve je izbijeno i u špajzu i sve, eto. A evo, hvala Bogu, za mjesec dana je stvarno uspjelo se, svak se živ čudi, svak. Ali mi je puno, odbrata mi taj sin, on je puno radio, on je svaki dan bio tu. Šef mu je dao slobodno. Kad je rekao koja je situacija i šta je. Ova je prostorija bila kompletna, jel? Kao i sve druge. Ona je najgora bila. A ovdje ste i prije, jel, dnevni kao boravak bio? Ja, ovdje bio dnevni boravak, svijeća mi je gorila na komodi.
Valjda je, ona je bila u plastiki, valjda je ona plastika Zahvatila uhvatila, to plastiku, je da. sintetika, to je sve otišlo. Stopilo se. Store su mi bile u seći kad sam digla onu, nisam ni digla, nego sve stopljeno sve, jednostavno. Ja ne znam odakle mi svijet nije sve pomogao. A to Sa je tako, svačim. To je tako zaista kada je Stvarno ima dobrog svijeta. Ima. Ja od sebe pođem. Pa dobro, poznati. Eto, Bosna je kaže poznata po meni dobrim ljudima. komšije i ti si davala jesam i davat ću opet. Pa sad sam htio to da kažem. Opet Čitav ću, život si ako bila, Bog da, bili ste dobri s narodom. jesam, sa Uljudni. svakim živim. Davali ste koliko ste mogli. Vjerujte, jučer sam išla u SUP da dam izjavu radi ove paljevine. Ja sam 35 godina radila s novčanikom, sa alkoholom, da nikad nisam s nikim došla u konflikt. Nikada. I to je meni tako jučer bilo neprijatno. Ali tako su fini, ljubazni. I u SUP-u odmah, onaj dečko, Zinka Bona, kako si? Jesi li se snašla? Ma jesam. Ko da je 100 godina sa mnom bio. Odmah te ohrabri, odmah ti drugačije. Lakše bude, Eto, jest. vjerujte, još nisam ja došla radi nekog kriminala ili radi nečega, nego baš eto radi te svoje kuće. Nije bilo potrebe, ali eto, oni moraju svoj posao obaviti, svoje urade. Pogodila vas isto smrt muževa i... Vjerujte da ništa nema, sam da je on živ. Da smo na asfaltu, mi bi se snašli. Da ja ništa, ja bi ovo sve halala. Sam da je on živ. Nemam kod vas. On mi je sad najpotrebniji. Meni je 87 godina. A šta da radim, šta ću? A volio vas je, pazio vas je. Puno. Ali ja sam njega poštovala i... Bili ste, što kažemo, jedno uz drugo čitav život. On mi je bio prava ljubav. Prava moja ljubav, to je dragi Allah. Vjerujte. Da, Bog spoji tako ljude. Eto, vjerujte. Šta je sada, evo, kako vidite budućnost? Ima li nešto što čovjeka, Ne. kroz sve ove gubitke, kroz sve ovo iskušenje, Mene ništa više na svijetu ne interesuje. I ništa me ne može obrati. je li vam potrebno nešto? Pa jest, treba mi garderobe, nemam, potrošila Garderoba, sam. šta je još potrebno? Pa nije mi sad, evo u kući imam sve, hvala Bogu. Što se tiče stvarno. kuće, Što sve se ima. tiče, Jedino, hvala je li, Bogu. možda Jedino garderoba je. financijski, ali Ja, možda pomoć. ma šta? ja malo ako mogne, ako ne može. Ja sam opet zadovoljna. Meni je prelijepo, ja sam došla u svoju kuću. Ne hodam nikud, ne idem nikuda. Ovo što imam. Imate li nešto poručiti? Zahvaljujem Neki se svakome kom je god pomogu. Zahvaljujem se. Ja ne mogu imenovati, jer toga je bilo more.